Kaseng Federation of Khasi and Jaintia People FKJGP Nongknum Circle harangkat kinoilam ke FKJGP West Khasi Hills District mentasngi kilalit bania kendo UDC ke West Khasi Hills District uba Garrett Ellison Dykes ban panjing syai halor ke jingbom pat trekam ke Rural Entrepreneurship Center kabadon hapok kasnong Sok Paru West Khasi Hills District. Kalkum kajing itu kinoilam kaseng FKJGP loong bay kati ke center latay lingba kajingmang pisan na ka North Eastern Council NEC ha kamang tingka kaba arspa khandai phunriu lak tingka bat ka building ka ladep pura Henry haduk menta kamshim pat lap trekam satya. Shishu kilay thu ru baha kajing ekren jang ki DC kiloong ban nakaliang jang DC ula kular ban sa shimkia ban buddin ya katiga kam bat nakaliang jang kaseng ru kinom syong that Henry kinyai buddin lang nakabenta ka baha kamiat bat kajing mentoy ki pat ba ka thanyi brok kawai. Makasih nakalian jungi ki nangalamat kat jaga FKJGP ke tanah Circle ini lawan banyak kendu eu kisiban panting tip halo ke project mate ka Rural Entrepreneurship Center ke bukan ko baru ini apa pan project kamu ini ka center te nakalian ujung bisa ulah kular pun cacing kaya ini kamar sampai project kamu kalau kular ini pun nang wajib kita putin halo dengan kamu dia nakalian jungi kaseng kunci ini nang budin yang kam satu ban dia ban tekam sama kan nong kacing mentoy nang bentar popul ki pai juga pai katanya kadang kalau penong ini ya ni benginan ban bu yang di situ awal di situ kalau halo ka ni kam pengi iba kacing pentai kan ka building ala dep nadu sama ada gue dari ke susah kemarin itu kan pentai kam di halo kita norim yang juga seng ko man ban pani share lo kan ka entah pinang lem si lakulah pun sam simpai kan sa ai jing tip kam koi seng ko